Ko whakatairanga no te ropu kākāriki I tō rātou hia kia ūtoka te reo Māori ki roto I ngā kura katoa o te motu. Hei tā te pūrongo a tā tātou tute tōranga pūa e rewera rerekura, kua puta etahi rangahau hou I te taurewhiri I te reo, e ki ana kei te heke haere tonu te nui o te hunga kōrero Māori I e nei rā. Mārake te kite, ko te tini ngiro e I koe tai nei, e tohu anō mo te tautoko I tō tātou reo ka mea mea. Engari, ea o rā te wakaro mo te wakatūturu I te reo ki ngā kura. Ki ngā kura katoa, kia mōhio mai te ngā iwi katoa o Aotearoa ki tō tātou reo. We'll never achieve equity until such time as everybody speaks Māori. A koia tonu te whainga a te ropu kākāriki, kia tūwai te reo Māori ai kaupapa ako matua ki ngā kura katoa. The Green Party's commitment to universal te reo for all children in schools, year 1 to year 10, aiming for having a good solid plan for that, to be able to reach that by 2025. E tautoko I ana taua kaupapa e ngā uniana e rua e wakakano I ana I ngā kura tuatai me ngā kura tuarua. Roa hoki te wā e pānui e karanga e kōrero ki te kāwanatanga I taua wā mō tēnei kaupapa. Engari, ko tai te wā. Te rāpea, koe nei te wā tika I te mea ai tā te tumu whakarai o te taurewhiri te reo Māori kei te mea aere te reo I roto I ngā apori Māori. Kei te noho mōrere tonu te reo Māori, nā te mea, I roto I ngā tatauranga e whakahaeretia I 5 tau, ka ki te tātou I te āhuatanga, ki te maha, te toko maha o ngā mea mohune ki te kōrero Māori. I te rā tatauranga, a ka heke ki te 20 mātahi o te iwi Māori katoa e mohune ki te kōrero Māori. Hei tā apanui, e ara I te mea, ko te oranga tonutanga o te reo me kawe anake e te iwi Māori. Nā reira me huri tātou ki te kimi hoa hei āwhina I a tātou ki te whakareore te reo Māori. We're now facing a turning tide where people are understanding the importance of protecting our native taonga, our native reo here in Aotearoa, New Zealand. Engari, ai rā nei, ka tautoko ia tēnei kaupapa e te oa aere o te kāwanatanga, ara a Aotearoa tuatai, e whakahea ana I te whakatūturutanga o te reo ki ngā kura. We've been able to work as well with the government really constructively on delivering a number of things that have sat outside our confidence and supply agreement too. I mean, the work around plastic bag banning, so too the end to offshore oil and gas. So this is just another thing to add to that list of stuff that we're working constructively with our government partners on. Tūturu, ko te pātai nui I nāi nei, ai rā nei, ka tautoko ia tēnei kaupapa e te whare pāre mata katoa, ai kaupapa here, iriwere rerikura te karere.